Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia,
Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa 28 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Januari 2025 Miladiah. Marilah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Mahfuz MH Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat yang akan dilakukan bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan pada tempat yang disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa hingga selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamah Allah wa adabaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alana minas salihin. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf بالتمام الصلاة رحمكم الله. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عالم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة
وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabi husnil khatimah malutfil afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina bertina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in samai ila khususan syekhna sallallahu alaihi wasallam habarutul habib gadir bi Ahmad bil Fikih wa najli sayyidina syekhna sawatul salam al hafiz al-muslim kutub al-tursan al-habib Abdullah ibn salam al-habarutul habib gadir bi Ahmad bil Fikih samai ila arwahi jami'il muallimin jami'al abdal wal abdal jami'al ghaib samai ila jami'il ulama wal masyarik al-ardi ila magharibiha barriha bahriha ثم إلى وجه المؤلف والمصنفون العلم خصوصا السيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني وخصوصا مهدي بن محمد زيد الشاب أنا لا يتقى الشام برحمة فأنا لا يعدى في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويبدي حوائجنا ويسلك أمورنا وأن الله يحفظنا من شر زمنا شر زمنا ويحفظنا من ذل العاثم وأن الله يهدينا إلى السواء السبيل وأن الله يسهل كل أمورنا وأن الله يبارك في كل أمرنا يا أرحم الراحمين وأن الله يختم لنا بحسن الختام بعد أتفيات على رسوله بنية صلاح القلوب والقوالب والحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة أهل الطيب وأصحاب المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kemudahan kepada kita untuk kita terus bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Terkhusus kita terus dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting, yaitu ibadah salat. Ini masih momentum Isra wal Mi'raj, maka kita harus perhatikan bahwasanya tolak ukur kebaikan seorang, kesolehan seorang hamba itu adalah bagaimana dengan dia berusaha untuk menjaga ibadah salat ini, berusaha untuk dia terus menyempurnakan, memperbaiki daripada ibadah salat ini. Maka salat menjadi tolak ukur bagi bagaimana seorang hamba itu dikatakan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu suatu ibadah yang paling penting, ibadah yang paling utama, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan, masih ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh,
Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Puasa Ramadan menjadi salah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita. Akan tetapi puasa Ramadan meskipun itu suatu kewajiban, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan bagi mereka yang mendapatkan uzur untuk melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Di Al-Qur'an dikatakan faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah mengatakan faman kana maridan, dan orang yang ada dia itu dalam keadaan marid, sakit, aw ala safar, atau dia sedang melakukan perjalanan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka puasa tadi bisa diganti di hari yang lain. Puasa wajib. Akan tapi ketika kita ada uzur, sakit atau hal-hal lain yang membuat kita mungkin berat untuk melakukan puasa, maka Allah memberikan keringanan fa iddatun min ayyamin ukhra. Ibadah yang lain, zakat bagi yang mampu, bagi memang memiliki harta yang sudah mencukupi nisab haulnya, baru dia diwajibkan untuk berzakat. Yang tidak mampu tidak wajib untuk berzakat. Zakat ibadah, akan tapi ibadah ini tadi tidak diwajibkan setiap hamba. Begitu juga haji bagi yang mampu. Akan tapi sholat, siapapun kita nak lagi sehat ataupun sakit, kita tidak pacak berjalan, maaf ngomong, yang meskipun kita dalam keadaan dirawat di rumah sakit, maka kita tetap wajib melaksanakan sholat. Tidak ada rukhsah untuk melaksanakan sholat. Tidak ada keringanan. Nak sholat nak katik banyak ustaz, bisa tayamum. Ustaz aku sakit, tidak pacak tegak ustaz nak sholat, boleh sholat dengan duduk. Tak pacak juga ustaz aku duduk masih pening, boleh sholat dengan berbaring. Jadi tidak ada keringanan terkait masalah sholat. Maka ini sholat ibadah yang paling penting. Tidak ada keringanannya. Selagi kita maaf, kita sehat, kita dikatakan berakal, selagi kita sadar berakal, maka kita terkena khitab, terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ini menjadi salah satu perhatian kita, berusaha untuk kita menjaga ini sholat. Bahkan pertama kali mungkin kita sudah sering dengar, sudah kita pahami, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalih. Pertama kali yang akan kita dihisab, dihitung daripada ibadah-ibadah kita yang akan kita dihitung di hari kiamat, apa di amal kita? Salat. Salat kita yang pertama. Ini riwayat Imam Tirmizi, dalam hadis tadi dikatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah atau salatuhu. Salatnya yang pertama kali akan dihisab, yang dihitung, yang akan dicek, yang akan diperhatikan. Fa in saluhat, kata Nabi, ketika salatnya sudah sempurna, sudah bagus, sudah baik, maka kata Nabi apa? Faqad aflaha wa anjaha. Ini riwayatnya seperti itu. Faqad aflaha wa anjaha. Maka dia sungguh telah menjadi orang yang paling beruntung. Beruntung dia. Wa anjah, dan dia menjadi orang yang dikatakan menjadi orang yang selamat. Najah. Wong yang beruntung, wong yang selamat, berhasil. Dalam ujian ada namanya keberhasilan. Nah, maka orang-orang yang sempurna salatnya, bagus salatnya, maka dia dikatakan oleh Nabi aflaha wa anjah. Inilah wong yang beruntung, inilah wong kaget selamat di akhirat. Maka keberuntungan di sisi Allah bukan keberuntungan menurut pandangan manusia. Kita manusia maaf nganggap wong itu beruntung apa? Kalau hidupnya kaya, kalau pangkat jabatannya tinggi. Kita anggap beruntungnya wong itu, kenapa? Jadi pejabat. Beruntung jadi pangkatnya besar. Itu menurut pandangan manusia. Itu ngeliat wong kaya punya perusahaannya luar biasa, maju. Kita anggap ngeliat beruntungnya wong itu, usahanya maju, hartanya banyak. Ini keberuntungan menurut pandangan manusia. Akan tapi keberuntungan menurut Allah bukan itu. Apa? Ketika mereka bisa menjaga sholatnya, mereka bisa menyempurnakan sholatnya, maka kata Nabi faqad aflaha. Itulah yang beruntung. Keberuntungan menurut Allah bukan karena harta, tapi bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Lanjutan hadis tadi, Rasulullah mengatakan wa in fasadat, tapi kalau seandainya sholat uang tadi rusak, banyak bolongnya, banyak kurangnya, maka dikatakan faqad khaba wa khasira. Maka inilah uang yang gagal dan dia akan khasira, merugi. Nah,
Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal. Sekaranglah waktunya kita untuk berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjaga ibadah sholat ini. Penting. Ini yang paling penting harus kita jago. Kenapa? Ini yang akan menjadi tolak ukur baik buruknya kita, selamat atau idaknya kita di akhirat. Menjadi tolak ukurnya bagaimana ibadah sholat kita. Kenapa? Insya Allah ketika sholat kita benar, kita pun akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Karena Allah yang memberikan jaminan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini janji dari Allah. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Maka maaf, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, akulah sholat tapi kadang masih nak maksiat. Cak mana Ustaz? Caranya perbaiki terus sholatnya, tingkatkan terus sholatnya. Insya Allah ketika kita sudah benar-benar sempurna sholat kita, otomatis kita pun akan bisa menghindari meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar tadi. Kenapa? Karena Allah yang memberi jaminan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ini harus kita perhatikan. Seburuk-buruknya kita jangan pernah tinggalkan sholat. Sebanyak-banyak maksiat kita jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Bisa jadi kayak sholat itu yang lama-lama sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan kita. Kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu salah satu cara untuk kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini maaf kalau tidak sholat mungkin tidak pernah ingat Tuhan kita nih. Kalau tidak katik sholat kamu tidak pernah ingat Allah kita nih. Ketika sholat ingat Allah. Pagi bangun tidur diajak untuk ingat Allah. Habis sholat subuh aktivitas lupa sudah. Yang begawe, yang jualan lupa. Jam 12 waktu zuhur azan. Diingatkan lagi kita untuk ingat Allah. Selesai zuhur aktivitas lagi, lupa lagi kadang. Maka ini salah satu cara kita untuk terus menjalin hubungan dengan Allah dengan ibadah sholat. Maka ini perhatikan. Bahkan Imam Ali mengatakan perumpamaan sholat itu seperti apa? Kalau jasad seperti kepala. Uang kalau tidak katik tangan masih disebut uang. Uang tidak katik kaki masih disebut uang. Kalau uang tidak katik kepala, antu itu namanya. Nah, begitu juga uang. Kalau tidak sholat, dia anggap bukan manusia. Tidak disebut manusia dia. Ya, kata Imam Ali apa? Perumpamaan sholat itu dalam jasad seperti kepala. Kalau uang tidak sholat, ya berarti tidak katik kepala. Bukan manusia itu. Maka ini kita perhatikan, kita jago. Ya, jadi sholat menjadi satu kewajiban yang mana ya kita kerjakan. Kenapa? Karena ini kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tujuan kita diciptakan Allah untuk memang kita mengabdikan diri kita, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari ibadah sholat. Kalau ditanya kenapa sholat, perintah Allah, selesai. Tapi ternyata kalau kita gali, kita pelajari, ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada ibadah sholat. Sholat itu kenapa? Sholat bisa melatih untuk kita menjadi orang-orang yang disiplin. Itu hikmah yang bisa kita petik dari ibadah sholat. Kenapa? Kita dilatih jadi orang disiplin, tahu aturan waktu. Kita aktivitas dari pagi sampai ke malam, tapi kita ada ditentukan untuk ada waktu dibagi untuk ibadah, untuk ingat dengan Allah. Disiplin waktu. Sholat tadi ibadah yang dikatakan kitaban mauquta. Inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mauquta. Salat adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ketika seorang hamba dia menjaga salatnya, maka seorang hamba itu hakikatnya dia sedang berlatih untuk menjadi orang yang disiplin. Karena dia tahu ada waktunya. Dan kalau belum waktunya masuk, tak boleh digabungkan. Salat zuhur enggak jam 12 gitu. Tak boleh, Ustaz, aku nak salat zuhur jam 9 Ustaz. Mana boleh? Belum masuk waktunya. Disiplin. Belum masuk waktu belum boleh ngerjakan, sudah masuk waktu kerjakan. Jadi sholat itu juga melatih untuk kita menjadi orang-orang yang disiplin. Maka tadi orang-orang yang maaf ketika dia sudah benar sholatnya, dia jaga sholatnya, itu bisa di dalam kehidupan sehari dia amalkan kedisiplin. Pasti untuk disiplin. Mudah untuk dia menjadi orang-orang disiplin. Kenapa? Karena dia sudah latih dengan dia menjaga sholatnya. Dia kerjakan sholat sesuai dengan waktunya, tepat di waktu-waktunya. Maka ini orang-orang yang tadi dikatakan mudah untuk menjadi orang-orang disiplin dalam segala aspek kehidupan. Tapi kalau sudah sholatnya berantakan, tidak mungkin bisa jadi orang yang disiplin seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga sholatnya. Ya, jadi sholat bisa melatih seseorang untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Sholat juga bisa menjadi apa? Melatih seorang untuk menjadi orang-orang yang tawadu, rendah diri. Jadi sholat itu salah satu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang rendah diri, tawadu.
Dari mana kita perhatikan sholat? Sholat itu apa? Ada yang namanya sujud. Kalau kita perhatikan anggota tubuh kita ini yang paling mulia, itulah kepala. Kepala ini yang paling mulia. Kenapa? Kalau kita penesan, dipukul tangan, kita mungkin masih bisa sabar. Dipukul badan masih sabar. Sebab kalau sudah penesan pukul kepala, begoco. Iya, penesan megang kepala, begoco baca. Kenapa? Karena pala ini mulia. Pala ini suatu yang mulia. Makanya kita maaf, kita ini buat KTP yang diputu kepala. Dakati KTP putunya dengkul kayak itu. Dakati. Kenapa ini mulia? Tapi ingat, lihat ketika sholat, ketika ini kepala yang mulia, ketika sholat sujud apa? Pala ini yang tinggi, yang mulia, sejajar sama kaki gitu. Sejajar sama kaki. Bahkan maaf, kepala ini lebih rendah daripada pantat kita. Ketika sholat sujud, maksudnya apa? Ketika kita di hadapan Allah, dakati apapun. Sudah sholat dakati apapun gitu nih. Nah ini kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang tawadu, tidak boleh sombong. Apa nak kita sombongkan? Sholat itu melatih kita. Pala yang paling yang mulia, yang paling tinggi ketika sudah sujud di hadapan Allah, sama rendah dengan kaki. Bahkan tadi lebih rendah dari pantat gitu. Kenapa? Menunjukkan sholat melatih kita untuk menjadi orang-orang yang rendah diri, tidak usah sombong. Apa yang nak kita sombongi? Harta yang kita punya titipan. Jabat pangkatan paling lama 5 tahun, selesai itu lewat, sudah. Paling ujung-ujung pensiun, selesai. Tidak baca nak kita sombongi. Jadi untuk apa itu semua titipan? Jadi makanya orang-orang yang benar sholatnya, insya Allah tidak bakal sombong dia. Dia akan berusaha untuk tadi tahu bosnya, apapun yang ada ini kita di hadapan Allah dakati apapun. Untuk apa nak sombongkan? Harta tidak boleh disombongkan. Pangkat jabatan tidak perlu untuk disombongkan. Kenapa? Tidak ada kemuliaan segala itu kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga tadi melatih kita untuk apa? Untuk peduli. Kenapa Ustaz? Dalam salat ada salam. Salam itu noleh kanan, noleh kiri. Ibaratnya apa pelajaran dalam hidup kita harus juga banyak nyingok ke kanan, nyingok kiri, nyingok keadaan di sekitar kita. Berusaha kita dalam kehidupan bermasyarakat, nyingok kanan kiri. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantu. Ada yang kesusahan, bantu. Ini sholat. Kita sholatkan oleh kanan. Assalamualaikum. Nyingok kanan, nyingok kiri. Ini salah satu apa? Ibrah pelajarnya dalam hidup juga kita bermasyarakat harus saling peduli. Perhatikan. Kalau ada mungkin kita yang punya harta, lihat mungkin ada anak-anak yatim di sekitar kita, ada fakir miskin di sekitar kita bantu, jangan pelit. Jadilah orang-orang yang memiliki kepedulian. Jadi ini beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam ibadah sholat. Jadi intinya sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita jaga, akan tapi di balik itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah-hikmah yang bisa jadikan kita pelajaran. Maka otomatis ketika seseorang sudah benar-benar dia menjaga sholatnya, menyempurnakan sholatnya, maka inilah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang yang telah akan menjadi aflaha wa anjah, kata Nabi. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bakal selamat kelak di akhirat. Oleh karena itu, ya masih momentum Isra Mi'raj, mari kita perhatikan. Kita jaga sholat kita perhatikan sholat kita tingkatkan. Mungkin yang selama ini sudah sholat 5 waktu, aku sholat Ustaz 5 waktu, tapi kadang waktunya molor-molor. Kadang zuhurnya jam 2, setengah 3, kadang asarnya jam 5. Tingkatkan dengan apa? Kalau baca di awal waktu. Ya, kalau sudah biasa awal waktu Ustaz, aku sudah biasa awal waktu, tapi kadang masih sholatnya dewean, belum berjamaah. Tingkatkan berjamaah kalau baca. Berjamaah dulu, tidak harus di masjid. Misalkan berjamaah, misalkan Ustaz aku nih begawe di kantor, sudah berjamaah, cari kawan di kantor, sholat di musola kantor. Berjamaah misalkan di pasar, misalkan di musola, di masjid, cari tempat bersih, ajak uang berjamaah. Jangan tinggalkan berjamaah. Kenapa? Ada peningkatan. Ya, sholat dewan dengan sholat berjamaah kita sudah tahu kalau pahalanya besar berjamaah. Kenapa kita tidak galak ambil yang paling besar? Ya, berjamaah ada banyak-banyak, cari uang sikok rewang gitu cukup. Nah, minimal apa? Ada peningkatan. Yang sudah biasa sholat 5 waktu, meskipun masih waktunya tadi molor-molor, berusaha untuk perbaiki waktunya dulu. Yang sudah baik perbaiki waktunya, berusaha untuk kalau bisa terus berjamaah 5 waktu.
tidak harus di masjid tadi, cari rewang siko. Kalau yang sudah punya pasangan ya ajak bininya berjamaah di rumah, misalkan ajak di masjid. Yang punya anak ajak anaknya berjamaah di rumah. Nah, itu. Yang bujang berejo carilah dulu, gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah tadi biasanya kalau pacak itu di istiqomah berjamaah di masjid atau di musola, minimal ada peningkatan. Jadi ada peningkatan dalam masalah ibadah. Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan. Namanya berjalan itu maju. Mi'raj itu naik. Yang namanya naik itu meningkat. Nah, maka dalam masalah Isra Mi'raj apa? Harus ada peningkatan dalam ibadah kita, harus lebih maju ibadah gitu. Ibadah kita harus lebih maju lagi, ibadah kita harus lebih meningkat lagi. Oleh karena itu yang kita perhatikan bagaimana menjaga sholat, karena ini yang paling penting. Inilah tolak ukur kita ketika kita pengen menjadi hamba-hamba yang benar-benar beruntung kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk kita terus melaksanakan ibadah sholat ini, sehingga kita pun benar-benar menjadi hamba-hamba yang layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita, masih kita mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil dalam bab kesempurnaan daripada kebijaksanaan Nabi dalam metode-metode dakwah beliau. Dan kita sudah bahas banyak bagaimana metode dakwah Nabi, yang dikatakan Nabi itu berdakwah dengan lembut gitu. Nabi itu ketika berdakwah dikasari gitu. Banyak yang menentang dakwah Nabi sabar menghadapi mereka. Jadi tadi memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada Nabi. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya dikatakan di sini wa kana ya'khudhu fi ta'dibi waz zajri amma la yanbaghi ma'khuzan latifan. Dan bahwasanya Nabi itu apa? Menggunakan metode di dalam mendidik atau menegur dari hal-hal yang tidak layak, dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Dilihat Nabi dikatakan ma'khuzan latifan, dengan cara yang lembut. Jadi kalau Nabi apa? Nabi itu mendidik, menegur, itu caranya lembut. Nah, kenapa? Ya, ini metode dakwah. Kalau kita negur wong kasar, kita akhirnya wong itu berlari, nolak dengan nasihat kita. Tapi kalau dengan lembut kita kasih tahu, maka bisa jadi wong itu akan nurut dengan kita. Nah, jadi misalkan ada satu perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh seorang, maka kita berusaha untuk negurnya dengan lembut. Dikatakan Nabi ma'khuzan latifan, Nabi caranya dengan lembut. Kenapa? Biar tadi dengan cara yang lembut, wong itu akan ngerti. Oh iya, aku ini salah. Kita dengan cara itu, wong salah kalau kita kasari, nambah marah dia. Padahal dia salah. Cuma kalau kita tegur dengan lembut, dengan baik, insya Allah dia pun sadar. Dia sadar, oh iya aku ini salah. Nah, jadi itu Nabi seperti itu. Jadi metode dakwah Nabi apa? Terkadang kalau atau negur seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, Nabi itu menegurnya dengan cara yang lembut. Sehingga dikatakan hatta annahu la yuwajjahul inkar ila rajuli bi'aini bal kana ya'um. Bahkan Nabi itu kalau negur seseorang yang misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak langsung negur uangnya. Jadi Nabi itu menegur seseorang tidak langsung dengan uangnya. Tapi apa? Nabi kadang menegur secara umum. Jadi nyinggung Jadi uang itu tidak langsung kena teguran, tapi negurnya secara umum. Secara umum itu maksudnya apa? Seakan-akan negur galaunya, padahal ada siko yang dimaksud Nabi yang tadi melakukan perbuatan yang mungkin tidak baik. Nah, jadi Nabi kadang seperti itu. Jadi negur Nabi kadang apa? Secara umum. Misalkan dilihat ada seseorang melakukan perbuatan yang tidak pantas, Nabi langsung ngomong, "Oh, kau ini tidak." Tapi kadang Nabi negur secara umum, wong itu terasa, "Oh, berarti salah gaya." Nabi tidak negur secara langsung. Kenapa? Ini mungkin metode. Biar kita apa? Tidak terlalu malu kalau ditegur. Kita kan kalau negur wong langsung kan kadang dia malu, kadang tidak terima. Tapi kalau ditegur secara umum, maka mungkin dia merasa terkenal, tersentuh. Oh iya, maksudnya ini Nabi ini kayak negur aku, tapi tidak nembak langsung. Nah seperti itu. Maka dikatakan Nabi pernah negur seseorang yang apa yang dikatakan dia itu tidak mau ngikuti apa yang digawikan Nabi, tapi Nabi tidak negur langsung dengan uangnya. Kata Nabi apa? Nabi mengatakan ma balu aqwam yatanazzahuna ani syai' asna'u. Nabi mengatakan cuma apa? Kenapalah masih ada uang yang tidak galak gawikan yang aku sudah gawikan. Jadi ada seorang, ya mungkin dilihat Nabi ada sahabat yang mungkin tadi tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi. Sunnah ini, kalau kewajiban wajib, sunnah mungkin. Nah, ini kalau sesuatu yang dibuat Nabi itu kan bisa menjadi hukumnya sunnah. Sunnah kan seperti itu. Secara hukum, secara definisi umum sunnah itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan Nabi itu disebut sunnah. Kalau kita lakukan juga. Jadi Nabi melakukan apa kita ikuti, itu sunnah. Itu secara umum. Meskipun kalau definisi sunnah itu banyak. Ya, definisi sunnah itu berbeda-beda menurut apa? Ya
ilmunya gitu. Ilmu hadis sunnah itu beda. Kalau sunnah menurut ilmu hadis apa? Ma'udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takrir. Kalau sunnah menurut hadis apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi, keputusan Nabi, itu disebut sunnah juga. Maka hadis itu disebut dengan sunnah. Gitu. Tapi kalau secara sunnah secara umum apa? Segala perbuatan Nabi itu disebut sunnah. Kalau sunnah hukum fikih apalagi? Ya sunnah hukum fikih artinya apa? Segala sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Nah, jadi yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Itu secara hukum fikih. Sunnah secara hukum. Jadi sunnah itu satu kalimat yang maknanya bisa berbeda-beda sesuai dengan konteks tujuannya. Menurut hadis sunnah tuh ini, menurut fikih sunnah tuh ini. Nah, kalau secara umum ya sunnah itu di segala perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Nah, jadi mungkin ada sahabat yang tadi tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi. Nabi tidak negur langsung sahabat tadi, tapi Nabi negur secara umum. Nabi mengatakan ma balu aqwam yatanazzawu an syai'in ani syai'i asna'uhum. Kenapa lah masih ada wong yang tidak galak gawekan apa gawekan. Jadi Nabi negur soal itu, nyinggung. Kenapa lah masih ada aku lang gawe kecil dia tidak galak gawekan. Sehingga apa? Ini salah satu cara metode Nabi negur uang itu, tapi dengan cara yang lembut, tidak langsung nembak uangnya. Kalau kita kan negur uang di hadapan oleh itu sama kita menghina dia. Nabi tidak galak, maka Nabi negur secara umum. Nabi tahu mungkin uang tidak gawekan sunnah, sehingga akhirnya apa? Nabi negur. Bahkan dalam tadi dilanjutkan apa? Ma balu aqwam yatanadzahuna an syai'in asna'u fa wallahi, maka demi Allah kata Nabi, inni la'alamuhum billah, sungguhnya aku yang paling mengenal di antara mereka kaum ini kepada Allah, wa asyadduhum khasyatan lah, dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ngomong aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut dengan Allah, aku gawekan itu, gawekan perbuatan ini. Nah, ngapa ada kaumku, ngapa ada tadi umatku yang tidak galak gawekannya. Jadi Nabi nyinggung seperti itu. Nah, ini mungkin sahabat yang lain ngerasa, oh iya aku tidak gawekan. Nabi yang paling kenal sama Allah, yang paling tak sama Allah gawekan, masa kita nih yang tadi jauh dari kata sempurna tidak galak ngerjakan. Nah, jadi ini sunnah itu sesuatu yang apa? Yang kalau kita kerjakan bisa menyenangkan hati Nabi. Jadi sunnah itu jangan kita anggap sepele. Kadang kita nih maaf, kadang nganggap sepele sunnah. Sunnah juga. Jangan dianggap sepele sunnah itu. Kenapa? Kita yakini sunnah itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi. Jadi perbuatan Nabi kalau diikuti Nabi senang. Itu sunnah. Maka ini ada hadis Nabi apa? Ada negur, nyinggung. Ada mungkin tadi sahabat yang mungkin dia tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi nyinggung. Nah, nunjukkan apa? Bahwasanya Nabi itu senang kalau apa yang dilakukan Nabi dilakukan oleh umatnya, diikuti oleh umatnya. Maka jangan kita nganggap sepele sunnah. Hati-hati, banyak orang sekarang yang galak nganggap sepele sunnah. Padahal sunnah itu ya kalau baca kita hidupkan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Hadisnya sudah sering kita dengar, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Yang hidupkan sunnahku, maksud menghidupkan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, faqad ahabbani, tunggu dia tuh yang benar-benar cinta dengan aku. Jadi Nabi ngasih pengakuan cinta itu kalau apa? Kata Nabi, yang cinta dengan aku itu yang galak hidupi sunnah, yang galak jalankan sunnah. Nabi ngakui baru dia cinta dengan aku. Kayak kalau kita ngaku cinta Nabi tapi tidak ngidupkan sunnah Nabi tidak ngakui, tidak galak. Nabi ngakui, kau ngaku cinta aku, sunnah aku tidak kau laksanakan, tidak galak Nabi ngakui. Maka kalau kita pengen diakui Nabi, pengen dicintai juga oleh Nabi, maka hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan sepelekan, jangan dianggap sunnah juga Ustaz, tak apalah. Tidak boleh. Jangan kita sampai menyepelekan sunnah. Kenapa? Ada yang mengatakan apa? Sebagaimana mengatakan ketika seorang sudah tadi menyepelekan ibadah sunnah, maka dikhawatirkan dia akan tadi terjatuh daripada meninggalkan ibadah itu wajib. Karena sudah biasa mengatakan sunnah juga, sunnah juga, tahajud sunnah juga. Lama-lama tidak sholat subuh jadi. Ya, kenapa? Itu bisa terjadi. Tapi ketika orang dia sudah tadi memperhatikan sunnah, dia jago sunnah, berusaha untuk dikerjakannya, maka mustahil dia akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Mustahil dia akan meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Kenapa? Sunnah lagi dijagonya, apalagi yang wajib. Jadi jangan pernah nyepelekan sunnah. Kenapa? Ibadah sunnah yang kita kerjakan itu membuat Nabi senang dengan kita. Kita pengen dapat cinta Nabi, kerjakan sunnah Nabi, karena otomatis kita akan disenangi oleh Nabi. Karena tadi tidak ada yang bisa menggerakkan Nabi kecuali ketika kita melaksanakan sunnah dan berusaha kita meninggalkan yang makruh.
Jadi kita ini kadang anggap sepele, Ustaz makruh juga tidak apa-apa lah. Nah, kita ini kan kebalik. Sunnah kita anggap ada apa-apa lah, makruh kita gawekan tidak apa-apa lah. Makruh juga Ustaz tidak apa-apa lah. Itu. Makruh itu artinya apa? Sesuatu yang tidak disenangi. Oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi makruh itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi. Masa kita ngaku cinta Nabi gawekan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi? Di mana pengakuan cinta gitu? Maka berusahalah kita untuk melaksanakan sunnah, meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Makruh baik itu kalau bisa kita tinggalkan. Banyak hal-hal yang makruh, tinggalkan. Ini makruh, tinggalkan. Kenapa? Demi Nabi. Karena Nabi. Kalau kita ngaku cinta dengan Nabi, pasti akan siap berkorban. Uang ngaku cinta dengan seseorang, pasti berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak senangnya oleh kekasihnya tadi. Ada lanang cinta dengan sikap betino, atau seorang suami cinta dengan bininya, apa bini tidak senang pasti tidak digawikannya. Kenapa? Karena cinta. Bukan sesuatu yang haram, yang tidak disenangi. Itu. Bini aku tidak senang cengeng. Kalau pacar jangan. Kenapa? Karena cinta. Jadi ini kita perhatikan. Sunnah harus kita benar perhatikan. Jangan kita anggap sepele. Makruh pun kita jangan anggap sepele. Masa apa jangan anggap sepele? Jangan makruh besar apa-apa lah sekali-sekali. Tidak boleh. Kenapa? Tadi sunnah yang kita lakukan membuat Nabi senang. Makruh yang kita lakukan membuat Nabi sedih. Sedih Nabi. Kalau ada umat yang melakukan perbuatan yang makruh yang tidak senang Nabi, berarti mana kita ngaku cinta. Jadi ini harus kita perhatikan bagaimana tadi Nabi kadang menyinggung sahabat yang ketika mungkin ada yang tadi tidak melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi, nyinggung, tapi nyinggungnya tidak langsung. Nyinggungnya secara umum. Mungkin ini kalau ditembak secara langsung bahasa kita nih kan, malu. Maka itu pun tidak boleh. Maka dalam kita negur juga kalau baca negur itu dalam keadaan kita berdua. Janganlah geram-geram depan uang tegur, kau ini salah ini, jangan. Itu bisa buat dia akhirnya tidak terima, dia malu, tidak terima. Akhirnya teguran kita bukan justru malah baik untuk dia, malah kita akhirnya dibantahnya, tidak terima dengan kita. Jadi perhatikan. Jadi ini bagaimana metode dakwah Nabi seperti itu. Bahasa Nabi itu terkadang dalam mendidik, menegur itu dengan sesuatu yang lembut. Yang sampai ketika memang ada sesuatu itu yang dilakukan oleh seseorang, Nabi tidak langsung nembak orang itu langsung, tapi Nabi terkadang menegurnya secara umum. Maksudnya apa? Biar tadi yang ditegur itu tersinggung tapi tidak malu. Biar yang ditegur terasa bahwa Nabi negur, tapi orang lain tidak ngerasa Nabi itu negur si A itu, si wong itu. Jadi ini secara umum. Jadi ini metode-metode yang harus kita juga berusaha untuk amalkan. Nabi kalau negur wong cah ini. Jadi tadi sunnah Nabi ini harus kita jaga, sunnah Nabi harus kita perhatikan, karena kalau kita memang ngaku cinta dengan Nabi, jaga sunnah. Kenapa? Inilah sesuatu yang buat Nabi senang dengan kita melaksanakan sunnahnya. Dan perbuatan-perbuatan makruh tinggalkan. Banyak yang makruh. Masalah hukum rokok enggaklah makruh. Kalau baca tinggalkan. Jangan sampai tadi kita melakukan perbuatan yang menyedihkan Nabi, membuat Nabi akhirnya tadi sedih karena umatnya melakukan perbuatan tidak disenangi oleh Nabi. Jadi makruh itu yang tidak disenangi, yang dibenci. Kalau baca tinggalkan. Kalau kita ngaku cinta dengan Nabi. Jadi ini beberapa metode-metode yang tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Muhammad Insanul Kamil dalam kebijaksanaan Nabi dalam metode cara dakwah Nabi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih beberapa lagi metode-metode dakwah yang disebutkan dalam kitab ini yang mungkin dengan metode ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, karena tadi dakwah tidak hanya harus ustadz. Siapapun kita bisa berdakwah, siapapun bisa kita untuk mengajak kepada kebaikan, siapapun kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap ada cara-cara yang pantas, cara-cara yang layak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, senantiasa untuk terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, sampai benar-benar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajil jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina ya arhamar rahimin, irhamna fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa 28 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Januari 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Mahfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لكن الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من شر الشيطان وصلي فرض العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك أنت العليم الحكيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ووقع القول عليهم
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، يا مجيب دعاء السائلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين